Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bomel nasihat Ustaz simple saja. Iaitu apa dia? Jangan sampai Allah tidak nampak kamu pada yang Allah perintah, dan jangan sampai Allah lihat kamu tiba-tiba ada pada keadaan yang Allah Ta'ala tidak. واحشرنا معهم يوم الزحام الصلاة على النبي محي الظلام والسلام عليك شفيع الأنام وعلى آلك وأصحابك واحشرنا معهم يوم الزحام يا نبي dirimu kekasih Allah, pemberi syafaat di hari qiyamah. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma.